Акбар! Молодцы! Ruslan Muzicuk, juru bicara Garda Nasional Ukraina, membantah jika Lysychansk jatuh ke tangan Rusia. Lysychansk masih berada di bawah kendali kita, pertempuran di garis depan tak terhindarkan, kata Ruslan Minggu tanggal 3 Juli dilansir Al Jazeera. Ruslan menyampaikan hal tersebut menyusul beredarnya rekaman video pasukan Rusia bersama kelompok pejuang LPR dan Chechnya mengunggah video sedang berada di pusat kota Lysychansk tanpa perlawanan dari Ukraina. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengunggah video warga kota Lysychansk menyambut gembira kedatangan pasukan Chechnya. Kesaksian warga, Ukraina membakar fasilitas penting sebelum mundur ke daerah aman. Вот мы в Лисичанске, друзья. Вот ради этого и стоит воевать. Ты смотри, они плачут. Вот она, братан, радость. Привет, Одесса. Здравствуй. Господи, ура! Все, освободили Лисичанск, мужики. Все. Это памятник. Это памятник, да? Вот так это встречают генерала нашего. Мы пойдем дальше, Аллаху Акбар! Молодцы! Освободите меня! Так, куда тана ла бурбанса Лисичан чуда на лай закрепить садина сбаву куда на будет. Ахмат сила.